Aste irekia da aukera bat, Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak ikastetxe guztien esku jartzen duena. Que el lehendakari escuche de primera mano la solución del problema es algo que yo creo que puede ser muy motivador para los alumnos. Etorkizuna diseinatzeko, aldatzeko, eraldatzeko, proposamenak egiteko. Ha llegado el momento de también dar cauce a la expresión libre del alumnado. Zuen proposamena erakargarria da. Ikasle eta irakasleen arteko zubibe berri bat proposatzen duzue.